langsung Al-Fatihah. Tawajuh mengali utarakan kaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatika ya Allah. Ya Latif Fatullah Salatullah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya yarzuqu man yasha wa wal Al-Fatihah. Kurang dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sulit kesulitan orang, mudah-mudahan Allah diganti buka lancaran. Amin ya Allah. Tentang istilah nata istighosah teh. Naon ketika orang dihadapkan dengan kasus-kasus salah satunya